kesica čokoladna torta sa malinama, sastojci za čokoladnu tortu sa malinama, 3 cela jaja, 300 gr šećera, 200 ml jogurta, 80 ml ulja, 300 gr brašna, 70 gr kakaoa, 1 prašak za pecivo, 1 kašičica sode bikarbone, prstohvat soli, 200 gr malina, 1 kesica želatina, 3 kesice šlag krema od čokolade, 250 ml slatke pavlake, čokoladne mrvice. Čokoladna torta sa malinama se priprema na sledeći način: umutiti jaja sa šećerom, dodavati jogurt i ulje, pomešati kakao, prašak za pecivo, so i brašno, ujednačiti smesu i staviti u rernu prethodno zagrejanu na 200 stepeni. Peći na temperaturi od 170 stepeni oko 50 minuta. Umutiti šlag krem. Ohlađenu koru preseći na 3 jednaka dela. Filovati ponaosob. Ukuvati maline sa kašikom šećera i dodati želatin. Dekorisati čokoladnim mrvicama ili po izboru. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.